بله تماشاوانین هجا افسه هفته اوا هفته سیمینه امل سر آمده نواندا آمده سرو برجوی و هر وها جیهواری دیروکی ام هفته پار بدکن دید کولن و رابری بدکن نها ام وکی دیروکا و شرطی دخلکا برنامه خواه سیمین ده لبر پراد دهدری لسر پره چمی دیجله امی دست به برنامه خواه بکن بله دیروکا آمده وقت به خلکه بره دجیگوتو بو هر چقدر برماهیین حتی زده 7000 سال ویده ترجی هاتیه دیتن لی دیروک کدست بکریه جی 4-5 سال ور و به نابر اف باجار هر آوا بویه تشتا هری گرینگ جی اوه و تشتا جبو مجیکا پر گرینگ جیانی جی اوه کو اف باجار به دست پیشین می هوری هاتیه دانین تملی وی باجاری وان دانیه اف پر گرینگ خالک پر گرینگ و هر وکی آن هاجی نویین هوریان میتانیان و هر وها دمان نزیک ام ویژن اورارتویان هین نزیک مروانیان و حتی سردمام ایرو سپاس علام سرپیایی و ام جی تده دجی و به افتخار بسر بلندی ام دیروکا آمده رنگین بواره پرورده که بنره وقتی آمد هاتو شیم بود سرنگا بود لجرا مزوپوتامیا انگول مزوپوتامیا جرین لرخا چمه دیجده و فراته باجارن انتیکه سومران هبو اوروک لاگش اریدو و هر وکیدن آنها جوانا تنه برماهی برد باجاره وان مانن لی آمد نوانیه آمد هیچی سر پیایی افجبو ما خالکه پرگرینگه و کانا مورال موتیواسیون همیه ام ویژن ام کان ویژن سوره آمد جی وکی مورا لبن تاپیا ولات میه بله از انا لبر پراد هدریمم پراد هدری ته گوتن تملوی 1500 سال بره جهلا قمانداره یعنی فرمانداره کی یعنی جنراله کی رومایی هاتیه دانین جبو کوپیوسی خو ببینه هر اف چای همبر و چاغه دیرک چه دکرین امپراتوریا رومایی درباسی اولا خریستانیه بو و هر دری دخواستن درا چه بکن لو ماجی جبو کوجویالی درباسی همبر به هر دری چه بکه هوا کی سوکی دمی جبو کوپیوسی خو ببینه هر وره تملوی هاوتی لی خرابویه پاشه جی پشت ارتش اسلامیتی و دری اوجی تیوی دری آواده که لی چوا آواده کن ام هن شوپات دبینن کو کوره سردما ارتش اسلامیتی دوختی آوا کرنن کوره چونن برجن آمده راکری هنین ویدر پیچکیش به کو هنگ سمبولین عیده برجن آمده هیل دنوا کوره پراد هدری راتی آوا کرن لی اوجی سوکی و دمی بو یعنی دمی بو یعنی دسر چکر بو تملی باش داننی بو اوجی هلوشیا حتی چیچاخ حتی دولتا مروانیان انگو دولتا کردا امانی ببیجش بو کوباش بفهم کرن در دور 1000 سال بره آوا بول وی ولاتی و ایدی پیشه کردا حکمدار مروانیان کوکی مهندسی کی بناو یوسف دست به آوا کرنا پراد هدری کر 1000 ساله در دور 1000 سالیه اف پراد هدری به دست مهندس مروانیان هاتیه چکرین و به قصور او روز تنه جانان بکر رستوراسیونی بچو چکریه حتی چند سابرش خو عربت سر دچو دهاتن پاشه اوید رگرت و ایدی ریا مردین جی کدن در باست بدشه بله اف کتابه هانه جی وند بینن از کفره سپیچه بویی او جیکا اسپاتا دولتا مروانیانه کوان به کفره سپی د نوا پراد هدری د جی کریه او به چاغه قال کریه مهندسی و کی بویه ادنزیاری و کی بویه که از چاغاتی واکن دیرو کاوی وسایره جهرا مروانیان و اوجی اسپارتامه کو مورا خور بدرستی بله تو حکمداریان وکی مروانیان خدمت جا آمده و برجه و برهمه و دیروکی را نکریه ای وقتی مرو خودی مالا خواه مرو وانی دکه بله تماشوان هجا نه امی را به جبر پراده داری امی هنگی و راچاو بکه و امی خو بردن کدره امی تکفن ناف برجن آمده گلک قصر قناق هنن گلک خانو و ام ویژن وکی دیرو پرستگه هنن ام حتی کدره بچن اجی نزانم لی امی هول بدن خو بردن ناوا سورین آمده و وان آواهین دیروکی کو پیشین مج مره چکرنی و حتی رو جامعه ایرو هاتیه امی جی بچن هنگی وان ببیر بینن دیروکا وان سرپی هاتیه وان به هره بشوپینن هر وقت بینن پراد هدری سبب کی درجه است باور کم زده 100 در دوره 105 متر نزان ملی کلن در حق درجه ود نکلی از ور باور کم
نزی 107 متری حتی آواکرنا پرا جهنز چواد هات نواکرن لویالی دویا بوتات هبویا داکو لویالی هر دو رخین چم جهز زمینات زخمه بویا تاتک لاتک هبویا لهمبری هفدو و نگه ویل سروان تعتنا ده هات آواکرن ویا وای شخوه کی دری قبکی چیکرنه ویا وای اف پراد همان دمیده چو کی داره دما خودش آمده چو فرقی نه سلیبا لو ماجیکا هن دما خوده وکی پرا مروانیان یا جیکا پرا سلیوا دهات ناسین ناوی وانی بو بله هند بینن چمه دیجله چمه پیروزه دیجله کج ناوی خوش دوجایا خودینه به جوش دهرکه وکی کسایتیا آمده و توش دهرکه شخ ناوی ویجکا ناوی خوش توش بنیه استندیه و فراد جیکا وکی واکی آرام بر فرح دگره فرح هات امانی زانن yani vakidin kesekidin vataya kuyadin zanır kerem ki branş merve bej mesela vakt bike böyle ameda rengi jil hemberi bir Birciye xoya bir Suriye xoya Slavya dedime naha Amerika drojeke Zibistan'da de bu mücu moran Amerika xaberdin nava Suriyen Amedi kerem ki لا ميري منو كيكو شوف جعل بكرة غير ظلم قاش الو بقوا بالعين والبان كل با البان راش لبلاك ودي طلع بالشدان وجابي ما لا كن باش جواد دورا كيف انا واقي كنزل راقل بالمانا مانا وجميع الباشا انت غيلا 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 ميلا وبنامي لو بقوا كيف بلا بملي وين مجلس لا قانك ورامي لا ميلا بلو كيف بلا فرمانا مالا اوي جميل باشا ورامي ولا عاد قايم في الرجل قومي بوجي دنگ بیش دبیجه وزی چومه قرشداغا خوپان ونه بنره لآشو لمدب مالا جمیل پاشا برا کلا خودی تو بکل بتیکه و مالا کمال پاشا چوارا کریه فرمانا مالا جمیل پاشا بله بدهان ستران لسر و مالباته و لسر و قصر قناغا هنی گوتیه اف قصرا اف قناغا هنی مالا جمیل پاشایی کو اف مالبات دیروک آوی خودگین حتی 5 سال بره دیروک میره بوتان پشتی کو میره بوتان سال 1847 ده میرگی لولید راکرن قدخه کرن ایدی شوناوان ده مالبات وانی درکتن جمیل پاشا پیشین و مالباتی وکی پاشنا و مالباتی تزانین لی اصل ده سال 1809 که اکرم جمیل پاشا کجدیا خود به سال 1974 در شام دچه بر رحمه خوده اصل کو مخواست امقلا سرپیهاتیاوی بکه کود نوا واقع سو قناغه چه جیان چه نجیایی اف مالباته که انتلکتوال وروناک بیر بو زاروک خال فرانسا لگل دولتی وکیدن ددا خوندن یا اروپا هر یک جوان به 3-4 زمانه 4-5 زمانات زانی بون و مالباته هنه دشاره چناقله ده به دهان نویه خو دبر دولتا عثمانی ده دا وهات کشتن بله پشتی کو دولتا عثمانی هلوشیا دوره کات گرتن دوره کردن و بو عثمانی درباسی کماره بو دست پکه ده آتاتورک و اسمت جیکا بوان رهفکاری کرن جوان آلیکاری گازیا خو گهانوان هوارا خو گهانوان دا کو آلیکاری بک بر آلیکار بر لشکر جوان بشینه ورجی کرن سوزه خو خودی درکتن سوزا کودابو هفدو tamamen erişen hatu sevi walati Anatoliya ve Çanakkale wandrana behevre be tarafı çirhela Rusa hela wani wandrana behevre revyan bereyn şer le pişti ku şer xalas bu Lozane em dibinin baxtu bawariye xwavetin bi em fermana ve malbatê rakirin
و هر یک وقت نوکال کبیر که هر یک درک ده چوم لوما دنگ بیش و وان سترانه هانه دشواد بیشه بله مخابین او جوانی مخواست ام قالب که چوا اکرم پاشا بقالبونا خال شامی خواست دیروکا کردستان بنویسینه چاوی باش ندیدید که چاوی پروین خانم جخونگوی هات و دری وظیفه دار بود لسر ناوی دولتا فرانسیزان دوی دری دبستان که خونگوی ده درس داد درس زمانی فرانسیزی داده بله تماشاوان از زانم کوز من هیکی دریش که ده از خوازم بالا بیشتر سکشی تشتکی گرینگ پروین خانم کچا اکرم جمیل پاشا و دیگر شامی دو ماهات تعطیلی تید نر باوی چاوی نابینه دکونا که و دستور جتنهی خف دیروکا کردستان نویسینه پروین خانم را دبی تقدیل هکتینه و بعد که او سرپیهاتی باوی و دیروکا کردستان به تقدیل نویسینه پروین خانم دبیجه آنها بلچیقه از باور دکن دیجی درنه کمالک کردا وکیل بدیش خو بخیر آبی انستیتوی کردی لاوروپا و بو و فکر آبی بو پروین خانم راده به تقدیل و دیروکا کو باوی و نویسنده بود دیروکا کردستانی او قاس دو ماه سر درون بین آباد نویسینه سری تلیه کلده به هنجی شوپه و کلبونه و برینه لسری پیچیه پروین خانم بله هم و مالباتا ولاد پاریس کردوار برزداری ببیتینه محاز ذکر امتیه که هندور وان تشتانا گشیل هندور ببیجه لیز زرزو پک هندور مدوری ویج و ارجان آلپای افدور روزان دکونا که نهیلن ام آلتین هری بچوک بکار بینه گو تریپود مگو ام تریپود بکار ناینن به کامرا آنا که پر بچوک ام و کشانه دکن جدو ده نهشتن که ام وان سلیس پیاتی و مالباتی و اکسیل سوار بو ایناده سوار بو نهشتن مجیگوت ام اکرم آلپای ببین ارجان آلپای مدوری مزاخانه قصر و قناغ مالا جمیل پاشا ام و قنجات جبیر نک نها گرو گشتم یا نوا آمده لجیه وکیدن بداند که کرمک بله گرامه نوا سورین آمده لجی هوارن دیروکی چه مزگت به چه درد به چه جیکا قصر قناع به بدام دکه لین ها هر وکی اون بینن امل امبری مناره چارنگه مناره چارنگ دیروکا من نزدیک ده مرافل دیروک خستی و بگله کی بیارن سوسیت ته بیرانین ام مناره چارنگ ته گوتن سر چار کورین رش ستون چاس ستونا هاتیا واکرین ev çar sütunte manaya her çar mezhebi ola İslami. Lej bo me vate yapıya edici hegi. Kerem kin ha em hevre biçin da ber nige minara çarnik wan nige ve birindar be evi minara çarnik evi çut guhe mede bike kutepist o çiroka xo sepiyatiya xoş verbiş. Kerem kin. بله بینرین هجام گفته بو مناره چارنگ لسر چار حب ستوناتی واقعا هر وها چار حب مذهب اولا اسلامی سمبولیزه دکه چار حب ستونه زخم جکوری قرش داغی هاتی چکرین و مناره لسر وان هر چار ستونانا هاتی اواکرین یعنی اولا مسلمانا اولا اسلامیت لسر چار حب مذهب قوین و دولمن هاتی اواکرین ویا سمبولیزه دکه لی پشتی کو بیاری نزدیک هر وقت هوجی پید زانن سوری دست پیکر و دری بیارین گلکی نخوش کو دلی مروان دیشان پیک دهاتن و اف برهمین دیروکی خسار دیتن هلدوشان بنرن شنا گلالی خویایی گل بهشت طاهر الچیجی کا جبو وی که جبو بالا رایگشی سر وی که هات و دری خواست داخویانیا چپمنیه بده اول دری هر وقت پید زانه چه طوفان چه سوسیت قومی چه بیار لپش چه هوقاس چه هوقاس کامرا اف بیار هانی قومی و گور بهشت طاهر الچی وی جیانا خو جدستا جبو مجی شهید کرد بله جبو ولا اسلامیت مگو تی واتیا چار حب
mezhebi ola İslamiyetê ev minarahanê lê piştî şehadeta Gorbihuşt Tahir Elçî ji bo me tiştekî din sembolize dike. Ev çar stûranê hanê. Ji bo me êdî ev her çar stûnên birîndar, her çar beşê welatê me yê birîndar sembolize dike. û ji niha û pê ve ev minara çarnik ew ê her û her ji bo me di hişê me de di bîra me de her çar beşê welatê me yê birîndar di bîra me de bihêle û wê wanî heta hetayê berdewam bikin. Belê em ê xatirê xwe ji minara çarnik bixwaze û dîsa jî ka şehîd Tahir Elçî bi rêzariyê me bîr bînin û bejna xwe berî bitewînin ku bala raya giştî xwesû û bişînin ser van birînanê hanê. Belê bi saatan em derd û kulên vê minara çarnik bibêje jî bi dawî nayê lê gavê li ber minara çarnik ew qas bernama dîroka veşatî Belê bînerên hêja niha jî em li mizgefta mezinin. Dîsa gar û geşta me ya nava Sûriya Amedê li cih û warên dîrokî li mabedên olî çi perestege dibe, çi dêr dibe, çi mizgeft dibe, çi jî ka qas û qonaq dibe berdewam dike. Niha ev jiyan em lê ji bo ola İslamê cîkî gelekî giring e lewra mizgefta yekemîn di Anatolyayê de welatê me li Mezopotamiya jorîn mizgefta yekemîn li vê derê hatiye avakirin. Her wekî winan jî ka deng tê we cemaata Müslümanan de İbadetê xwe dike, rêmeja nîvro dike. Piştî ku nimêj xelas û şîn em ê hevre têkevin hundir, em ê di rêvê jî ka bişopînin, vê derê wekî kompleksekê ye. Yani ji mizgeftekê wê de tir bi rastî ji çar hewîl dorê wê bi mîmariyeke gelekî balkêş û xweş hatiye avakirin, dîroka wê xwe digihîne berî ya İslamê jî. Bes beriya ku artêşa İslamê war vê derê feth bike jî ka vê derê hebûye. Vê derê tê gotin berê sînagog bûye. Piştî sînagogê derbas bûye, kirinin dêr ji derê jî ka wergirandiye mizgeft û lê zêde kirin bêguman. Yani tenê wekî ciyê xwe de nedayê sekirandin. Belê dîroka veşartî em hinekî cihî warên dîrokî û her wiha mabedên olî jî digere. Çi wek me got li midyatê Mor Gabriel her wiha li nava Mêrdînê medreseya Qasimyeyê. Em ê hewl bidin biçin cihê wekî de jî ka ku vana mabedên olî dîroka wê xwe digihînin derdora 1700 sal derê û hinek jê yên em bêjin sînagog bijî ka derbas dike atişgede be hîn jî derbas dike. Lo ma jî ka ev jî ka hinekî bala me dikşîn wekî ekîpa dîroka veşartî me xwest em hinekî van mabedên olî jî ka bu ara parve bike. Belê niha hin jê bela dibe hinek jê em bêjin êdî nimêja ferz kir û xelas bû şûn de êdî hinek jê sünnetê xwe dikin mele jî ka û îbadetê xwe berdewam dikin. Kerem ke em hevre mizgefta mezin ku piştî Mekke, Medine, Kudüs û mizgefta Emewiye ya pêncemîn li vê derê mizgefta mezin li Amedê hatiye avakirin. Yani ev mizgefta anihan tê de di ola İslamiyetê de mabeda pêncemîn e. Kerem ke em hevre mabeda İslamiyetê a pêncemîn hevre lê bigerin bê ew ê çi dekeve pêş berî me. Fermo. Belê bînerên hêja gera me ya nava mizgefta mezin berdewam dikin ha em li ber saetekê. Saeta ku rojê dişuxile heysî sal berê ji hêla Ebu İz İsmaîl İbnî Rezzaz el Cezîrî. Yaho yani İsmaîlê Kurd, İsmaîlê Cezîrî. Ev dahînerê hanê, ev mucidê hanê di serdema xwe de gelek alet û robot çêkinî mekanîk ku xwe bi xwe dişuxilan. Yani me berê jî ka ji xwe di bernama dijîra bota me qal kiribû. Lê ez dixwazî severim ser vê saetê وقتی تاوا مناره داده باور کیور چکری وقتا نمیجی کوم ملیم شاش نابه دم او دبی هنجی که آنها
کسی جه فهم دکه جه اوی فهم دکه زانه چاق بون نمیجا نیروی چاق عصره و بیاوی اف ساعتا هنجیکا وانی شغله مخواست ام ساعتا وی موجوده نبود دنگ بواره پاور بکه و ویجاره کردن وی موجوده کرد ببیر بین و هجا یکو براستی جیکا لیکولن سر لیکولین بکو و وی داهنری کو ج لئوناردو داوینچی ره بویه الهام مخواست ام وی برهم ویا نوازه کو حتی نهاجی کاتب کرانین وره پاور بکه از لبر شما که سکنیم بالام کشان خواست از باورمندین کره و شمایی پار بکم لورا گلک دو و باوی مهنن کالو پیری مهنن پروان نویسوان تونایی ارج ملا بهستی يعني شجره پیغمبران چوایی حضرتی آدم و حتی حضرتی محمد لی شما کوانی مدید مخواست بو باورمندین من کالو پیر کو نویسوان تونایی انوی شمایی وار پار بکه بله هر وقت بینن نوی حضرتی آدم و حضرتی هوا الجوره اواش شما پیغمبرایی جوی داده که حابل قابل هی شخو په ځان جرا اول دبره هفته کو جبرا کو جوی درې دسپې کې شری برا کو جی حابل قابل دسپې کې یعنی کره حضرت آدم حدجی یکمن دویامین هیجیت به جوته پاش نر شیت هی حضرت شیت امه دا که حضرت ادریس جو حضرت ادریس داده که حضرت نوح هی د بلګین اولی د کتابین پیروز دجی او د ګل کوالن میتولوژیک دجی کاو کی کوالن سومران دجی قلا طوفانا حضرت نوح دکه بله ام دبین ایدی دبجه تدی بابه می دویامین حضرت نوح هم مگوت د میتولوژی د کوالن سومران دجی دبجه او د کتابین پیروز دجی دبجه پیش حضرت آدم حضرت نوح بابه می دویامینه جو حضرت نوح ایدیم دست به بکن دی صدا د کوه یا فسایش سام هی جو در امی بله خو بدم شمایا ملی علی حضرت محمد پیدته جسام امتى درباسي كده دبينه حوت ام دبينه حزتي حوت حزتي حوت كي هي ودري تاره هي جتاره ام درباسي كي دبين ام يزي حزتي ابراهيم دبينه وكي دبينه او صور برنگ صورتي خزاندن حزتي ابراهيم داد كفه حزتي اسماعيل هي بيغمان اسحاق جيكا كوري حزتي ابراهيم ل جبركو حزتي ابراهيم حزتي اسماعيل ام دخوازي بده سر وي شاغي بيدا دا كفه حضرتي اسماعيل وحتى حضرتي محمد 20 باب 21 باب هي بورينه اوجيكا بلاقا مديجي بالام كشان بله اويا شماكو ابي خمبراي حضرتي اسماعيل وحتى حضرتي محمد 21 باب هي شماي وكدي هي ايدي وقت ما قلت طاره هي يعني اوجيكا كوريكي حضرتي نوح كان بابا درباست بيت شاغله دكفيتي كدري حضرتي موسى دیسا شاغک حضرت موسی کی هی بریوی هارون هی شاغک لید کوی و داد کوی شاغا حضرت هارون ام دبینن کی داد که پیشبری ما حضرت عیسی 2000 سال 2020 سال بره بله بیا وایج که مخواست مزگفتا مزن آمده ام شمایا پیغمبران بواره پار
بله بینن هجان ها ودره دستونن بالکه شی وقتی مرد سی خود ده وانا لسر گرانیا کبر یعنی نازی ور یعنی براستیش که نه مرنو کنم زیور وقتی کبر سر کبر به لب میماریه که گله کی بالکش وانی دستونن کبری راش وانی چه کنه هر دو کبری هر دستونی زیوره مقصداوی اوه کو وقتی عدهش شبه کانی ده هفکشیا مزگفته ده تو تشتكي يعني دوار وكتي قالوا هفكشاوي خرابوي الوش يعني دتشرا وشي دغي بي مقصدي افستوناني هاني كفري واني كل دورا دوش دبي بنر ايديجي كهمان بي اواي بله بسريت اللي كيخم ربكانه بزيفرينه د صالح 1998 ده هاتي شكل بدري اري قرا ارتوك لياد كل ام بيت زانن كو دولتا ايوبيان هي بشاخص دسلا دار وافدر اناجي كاد بن اوان دي اري هنك ملت هن بمقصدين قوي يعني الهند يعني برهمين ديروكي الهند شنو وكيدين كمان ام بيت زانن كو ايوبي بدري سدس بي بل بالماليه قال لك بالكش جبو عرض هجي من كان روبري عرض هجي بوي ليساجي خمم ناتي سر demek ki çav famdikin ad hece qat bandor ve mabeda diroki nekri. Bele binerin heca. Vi avayı em hatin davya xalaka bernama xoya semin ku emle Amede sebirce ve ul ser avahiye ve diroki çedikin. Ev xalaka meya seminim. Bele binerin heca. Vakti kumrov biçe şuara avahiye ke bikre tedi jibo kutu ispat bika o avahiye ete tapuya kedite. Tapuya walatan jiheyi. Tapuya walatan çiye ev berhemin diroki nuwazanin. Heger em walate xo وکی ام ویژن کاغذی که بیل چاپ راخه امکانه ویژه بدنا آمده او با آواهی نوا خوده وکی مورال سروی تاپویی بله جهوریان و حتی سردما میا ایران بکلجان هر و هر یک جران بکت یک جران برابون بی آوایی حتی رجع ایرو املت قدیم لسروی آخر دجی مگوتو چی مگوتو کو برجن آمده جرا یکمین جی هلا هوریان هلا پیشی مواتو دانین و حتی نها بله ام وی آوایی گهشن داویا برنامه خو ل دورا آمده جوارن دیروکی ناقده گاوه امی خاطر خوش و بخوازن اومج آمده وقتن هیویدارم کو برنامه که بدلی و مشوار پیشکش کرد حتی برنامه کدنی هون ساخ ام سلامت بخاطر و